دم باش بینرین هیجا و خوش دوید دوی خلقه دا جو برنامه جوانی که دیگل ایک جو شنگستین هنر کردی لباجر زاخو وزانوان و آوازدانر و مستعب عزیز سلیمان ما مستعب گلکی بخیر هاتی و سپاس جوا این گلک بخیر هاتین از خیرات نواد کم گلک بخیر بیم زاخو کبتینا سپاس بوده ما مستعب حس کن هنکی بحث و مجارا بجن شعر استرانکی يعني جهوزان استرانکی و سنگو و رولوی أبخو وكان بيجي هوزون بعربي الشارع تماما هوزون أون هالبست يعني كوبيتكا وكي بيجن قمة كوبيتكا زماني أو هالبسته هالبست جي تيتا دباش كرني قالك بورتشي تداي هالبسته قريداي وهي يتقافي توان حمي وكي كدبن هالبسته هي سربسته تودي بيجي دو رزا چهار رزا پنج رزا باش قافیه که دیدنی وقتی کدو او جی سربست بس هلبست استرانه جدا اجوان همیا هلبست استرانه دویتن کرد بت و بابت پیک و گریدای بتن و او پیف اوید تو هلبجری پیوید پری موزیک بن یعنی او خوب موزیک بت وقتی تو بیجی لیکر اما خوب استرانه یعنی موزیکه تو بیجی نه از برنامه خاک منه موزیکا گله چه وکیوی من دخازن استران یعنی هلبسته موزیکه یا استرانه جدای گله کش هلبسته دی همی کسک نشین حتی زاوان جی بتن و چند کاریوی باش بتن بو استرانه گله زحمته تو بشه دینی چکی بابت یوی تو تزرا خدا بکی بابت کجا چیه بی بابت یه دینی و بابت دست پیکه حتی دو ماهیوه گریدای به پیک و نجک و کری بتن اگر اوینی بد اگر حوزانا نتوی بد اگر یا سیاسی بد اگر یا چه بد گلک جدایی نبیناوی و بدای هی همی کس نشد بس رب العالمین کرم الگلمی کری بو بچنده شم دیاره بر همه من ما مستعد چه جوره دیالکتیک هید ناورا شعری استرانی دا نبینا حوزان استرانه یعنی چه جوازی هست؟ چه جوره دیالکتیک هست؟ گریدای نجیب اکودو و هر دو جی گریدای نه تشتکوی هی دنگی دام بینی رزم تيمبو إيقاع عندي هوزانة شعر أويجي إيقاع اهتدا تيمبو اهتدا هي برجنا يعني دو حرف قال يكدو برجا كمقطعك أو دو مقطع لازم مثلا أبابين شازة برجا لازم شازة ضربة بنددانة شازة ضربة يعني التيمبوي وقتو كيسترونجي عين لازم أوجي وقت بيبت جريدانوي بيري بها أجر وكدي هوزانه شعره و موزیک موزیکه بس گریدانه که نبینو هر دو کدو هی چونکه هندی هوزانه برگنه مقطع دیویجی اف رزاهنه دیبتا 16 مقطع 8 آنده و کجا چنده لازمه وقتو آواز بکی او آواز ویجی هند ضربه بین لیدانه ایقاعی دا نزیده تربت دیبت آوت یعنی دی خارج بتن آن تیم تربتن چنا بتن گریدانوی ویره ویا بوی اکود و گریداینا اکا وقتی دی هندی هوزانه نویسینه دیاره برچاوته تو دوینی بس موزیک تو موزیک نبینی تو گلی بی تو دی موزیکی آوازی گلی بی روحا هنرمندیه روحاویه که آوازی خوشه آن نخوشه اوجی زورد بو روحاوی کجا روحاوی سوکه روح شرینه انسانه کی حشمی عالمت کتن لبرای خودی آوازی چیزی خوشن تدویتن تو گل آوازی چی ببی هر وقت گلک آوازی های تنوید گلی ببی گلک استران بیجی های تنوید ببینی استرانه بیجی تو دیق تلویزیون خود گری آن رادیو خود اوجی سر روحا هنرمندی منتن سر آوازانه گریدان هوزانه و موزیک اوه سیدا جناب تا یعنی ایکج هوزانوان و آوازدانرین یعنی برنیاس و کردستانی و هر دیسان باجر زاخوه خدمت کاری ملتی خونه يعني هكي تو بشكل بحث هنري بكتل في باجري كيف ندو حتى نوكا زاخو او بخو همون نوه زاخو تید نه بس الزاخو دا چه پارچت کو کردی باخوون بس تو بیجی باجر زاخو تید ناف کرنی بخوشمریه پیشمرگاتیه کرد پروریه همین خلق زاخو
و ورزشی تدا بس بهرام پتر هنر بیش نزاخو کانیکا هنر کانیکا هنرمندانه هنرمند گله که تدارا بین یت کون یت کلاسیک و حتی یت وقت ما پیچی مجی هست که بحث نفش بری واب کرد بس اف رنگ هنری اوی نی اوی که جداش اوی فلکلوری و که بری هنرمند تبین ویزا خواه دا گلک ناودنگ بین و رحمت لی بت مجید عیسای اوی بخو ستران بیش بی ستران چی حتی نوکش بیتی نگوتنه رمزی جهواری ستران بیش بی ستران چی حتی نوکش نگوتنه مال سیرانی ها یعنی سه چارک نفان دا هنرمند بین حتی با پیروان سیرانی بخو حتی نوکه نویوان ریکش برای سالم هنرمندت گله زیره کنو گله باشن او مال خالد من مال حسین عبوی مال رزوانا بیشم پیشه که افوان ولد های اجی سال شستا وره اشیم بیشمتا اف هنرینی اف آوازتنی مجی شما مصطای خود تحسین طاهای اول کلمه بیز دا خودا هنرمنده کی ناودیره هنرمنده جه خو هیل کردستان تحسین همی طه بشه که جیانا خال زاخو قدانتی اوی بهرام پتر جانوی زاخو بی بهرام پتر جانوی بابی اولی کال باتی فابی اول ویری ناحیه کمایا بشتینگه نقل بین زاخو والقلمه مازم بی و دائما داين ما مصطلح خو چونکی اویش بری ما ام بینسترانا هفترخ یا معاصر اما جدا استرانا فلکلوری بری ما دست بکر اگر آوازیت بی اگر آوازیت هر دلیل اویش بری ما دست بکر لما اموی داين ما مصطلح خو هر دائما حواله ما یا برای ما عزیزه ما گره کار بویت کرین ام نه پیشمانین دائما جا نوی بیتن ام بلنتوید نرخینین ام جهوی طایبته و جا شوان سالا مجلس کاری کرد من کاک بشار زاخویی کاک سمیری سیدای صباح زاخویی ام اوه بشکل تمنیم عمرین الزاخودا ما دست ویشولی کرد کاک صباحی سال چنده بود تقریبا 63 کاک صباحی موزیک لیدا ای فقیر نسران گوتی نه آوازی بدیم های کانی چه کرن آوازی گرک آوازی تازه کاک سمیر جیبسترانه و ما اوجی بخو آواز چه کرن کاک بشاری هندک جارت نویسی و آواز دینادن و دگود جی بله یا من اولی کات گود پشنگم گود خود استران بیشه دنگ خوشت هین از آواز دینم از هلوزوانم من شوی حتی نو که 78 هنرمند داستران من گوتین شوان پرواری بگیره حتی تو بی بزاز خویی بو همی کرده بو همی هنرمند بو همی هنرمند پارچه بله یه باکورن یه باشورن یه روش حالاتن وک حمید ارمی وک شهرامی وکی نازار جزیری وکی حوزان درویشه وکی نارین فقه وک شوان پروری که تکی ببید و یه مزا خوشی و یه دوکه و یه آکره و یه آمیدیه یعنی کسک نه هرچی هنرمنده گوتی سیدا کا من گوتی ها بگره و ببرانبر اگر یکی چخدیک با اینادن او چه نه اگر من نگوتی استرانوم پنده یعنی اگر از ایکات عارف صاغی با ما ترکیه لازم اسم که میلیاردر با ما یعنی تو سر دهات جیانی نکرد ابدا هنری من چه فایده نکری ابدا چه فایده من نکری یک جاری حتی افروشن بیدیو مجهات دینادن یه وقتی ها بیزی خلک استرانه مد برن چون بخود تجدید کردن پاره مجبور کرد برای که خدا و دگوت استرانه یا منش دگوتن استرانه یا منشی و گله کساجی اوه طبعا بریکا کنالی های ایجا بلا هنرمند گل آخفتنامه ببین از همین مناسب کن شرمه و عیبه و کیماسیه که و نساخیه بو کش هنرمندی هبتن آن کش هزانوانی هبت استرانه ایکی بر همه ایکی بکتیه خو بکتیه خو اوه جیانات داد تدید یا چی اوه گلک نتازه گلک و گلک های وکری از بوتا ایک نمونه بیش من 83 استرانه گوونده چکر گوونده اوه بچکر با رحمت لیبت ایازی بدنگیات گوتنه عالم همیه گلی بیه سالا 89 هنرمنده کی نافدار یه باکور ناوی برهان چاچانه هنرمنده کی گلک زیره کرد او کردش و با بوی کماتیه که اوی استرانه کردی بر
زمانك دي قلت تركي قلت عيني بيش قواندا قلت قول سيدا هر آواز جي جنابتنا آواز جي منه بيجي مسترونينا بي آواز سترون منه دا كسكي سترون چه سترون مدوي بكي آواز هوزان يتمنن از خوب موسیقی جنم عوده کمانه شوره من خواندن و ایوالی های معهد فنون جمیل البغدادی خواندی از زانم برهمه من دیاره از ترانت نویسم کت کن قدام هنرمند و یه دنگ خوش من قالك خلاتي جيت كده من دو عندك هنرمند و حتی نو که از پیشمونم تو همه در دست همه یاد جاهزه همه بس بجید چیه گوتی من هاری کانیوانی که از هاری بس هنرمند خوب لازم هاری خوب کن که هنر وقتی تو بیجی از هنرمندم وید عندك نقطة أساسية بس يكي أخلاق وروش تمروي مروك كم هنرمند بدن حاشا جواتاتا أخلاقي نتوزع بتروش نبت ناف ملت خدا سنگاوي گرانيوي نبت برهمي نتشيه أخلاقي باش بد بشتينجا دي مسائل هنري دنگي كي باش بد گوه كي پاقش هبت بچت الهوزان واني باش بقرتن بيت بخوزان باش بينت آوازانر باش ببينت مصرف الخوب بكت حتى وي برهم خوب كم بكت دخل كك جوار كت نا ما حكي كاسي دست خدا بقول سيدا تبوتشي يعني تبوتشي أفجورة هوزانة هل بجد عنقو هوزانة استرانكي أزبو تراز بيجم يعني شل بشكات يا أخو شحيل يا أخو يعني قالك داور بمنو كبحسي كل هنرمند تحسين طه داور بين فيه وكستران بيتقول طيبت استران ما بيت نتوي وك ملتي ما وك كرواني ما يتفينها ملتي ما نامرة أو هوزانة دكتور بدر خانسنينا صلابت مجيبوينا شوي موجكم صلابت مجيبوينا استران تاني وقت تقولن متقول خدي أجدر رجك شيم فان شولا بك مقول خدا محمد عارفي حسن الجزيري أزقلك في الأخبار فيهم يعني دنجتونا أس والمتكر من قالك شو خوش بيذكر وقت من قلوانات فجو أجرب من يسي اسمه مصطفى حوليكا اسم مدينة مدرسة كبيم القليب صالة من بين الوان شوتها كمسترا من بنوروز يشكري من بنوروز يشكري كي صالة أبو سيدة بيرادة صالة شستو بيجم شاشية شستو حفتية شستو شاشية أي هوارا قلي كردا أفرو ججن الفيتشياي ججنة خلقي كيف شاهي ياما كردا بيدنگ ماهي هنگي كسي نشا نوروز بكر ونوكاش از خدا نباشترين نوروز هاتي بقولو ريحان يا ايازي هلا اجيامنا آواز وزانيوي يعني مش في نوروز دست بكر يعني من ديت اشم هوزاني بويس مخاندن هبي قلق مكتبت هوزانوانات خاندن كتبت خارجي متخاندن از خوشي بشي ويجايمة يعني ادبي اف خاندن من اف داغباري وملتي ملتر مكري شورشا كردي وظلم وتعدايا الملتي من يكردت هذا كرني من خوديت اش ملتي دي كمترم من ديت شتشي تعبير بكم بهوزاني بأوازي سيدا زاخو وكي باجير وكي جه وشكارتي كرن سرتها وحتى أفجورة هالبستات نبيسان كارتي كرن المكل يعني خلكي زاخو خلكي راستيك برد پرواره قلق خلكي مروف شرينه حش هواري خود كن قالك حش هنرمندات كن بس حش هنرمندي باشت كن هنرمندي تاين هاد كهنري جبرينه او خوب بزانن چتره كمروف ناوتون بيشتن خلكي زاخو حش هنرمندي خود كن يعني هنر دوستن بله هنر دوستن قالك هنر دوستن و سروشت زاخو جي سروشت زاخو طبيعته عرض زاخو اف دشت هنده جوان اف خابیر هنده تازه پرادلالیه چمیداریه کارزایه اف گلیمه زاخوه اف چویت منه يعني والهوزان وانيت كتن بوي جوكي شاعري شد كتن جوكي هوزاني شد كتن منقوت برا خوشي اف داخبالية الملاتي ما هاتي كرني ايشاندني الجحيل بمثل شارع زاخودا بيرا من تتكا وجارع حكومتي شن تعدايل الجحيلات كرن الشنكات كرن الظلامات كرن بومن بيا اگر تموت سليمه ده نشم شبكم من جنات شات شبكم ولی مکره هوزان مکسترون بوملتی من بمینید خلقك بزن توصل. ده پرانیا استران انت يعني برا بتر برف كيش ربازيت شيء يعني. خودی پرانیا استرانو من نتوینه. حتی تو گوی خود استرانت من
أبيكو خلقك بيجن أبا أبينية جي خدي أو نتبيها يعني برادرك من قوادي بحسي بسكيتا زرافك أون من دخازن أون قالك سترون من يتوكي ويتهين تجي وير سترون من حمي بحسي ملتي خوه بحسي منت كوري في زماني بيجم كردستان منو بيذكر سينام منو بيذكر جيان منو بيذكر نارين منو هنو وقت دينو دسر خلقك كرد بيت حسا زاني تشيه وقت بيجم بسكيتا زرافن وكريحانا دافدافن ريكيتا بخنافن جيان بري قلافن كزي الزرب فهنا جيان چندي بلاون يعني ملتي ما يكرد بينا تجي ويري كزي بوچنت بينا كزي اكتنه حالا مك نشت في كزيه بقتينت بس اگر كزيه زراف بن هلك دي زیاد توکی شیفران نویسی ام دی چاوا واش شیفران مثلا یعنی کسی که ساده دی چاوا بزانید یا دی چاوا بشید اوان شیفره ها وان سیمپولی ها جک وکه چند ساده بت بس كردي بزانت كردياي درس بتن چند ساده بت من واسا بيفت سوكت نويسين از بيفت قرص جران ام بيجين تير دسم نويسم برچنكي ستران من قطعة جار أولي زيت بيفت بري موزيك بنو سوك بن داخلك حاجة بكت وبری رامان نجی بري أرمانج بت هدفه ماستر بش حمية هدفك تمام أظن أشوم از پیشمرگه من شاید ما زاخو نیوا شوی دو برادر جل گلم بین هم توی نمالکه و ظلامه ویجی چوبی پیشمرگاتیه بچکویت لانده که دابی تجان دلو پاشیلت کرد خودی چت مال داد جام نماین همه در کتم مجید توی لانده که تجینتن استرانا که وی لانده که چک داده لانده که به هجینه همی عالمی گلی بی و همی کسک زانن از حس کم ام هنه کی بحثی هر چند تیرا مناکت وقت اما هر تیرا مناکت ام هنه کی بحثی سربورا جناب تا گل هر دو نمراب کن هنگو ایاز یوسف و ایازی و اردوانی اردوانی راستین حس که خودی از بو برای خب بیشم بحث کن الدست بيك هنري ما أم أو تشكر برادرت من بوتاغوتين كاك بشار زاخوي كاك صباح زاخوي سيداي سمير ما مصطفى ما تحسين طه من افواکی گروپه کی هنری بون گل نا أم الجالي كدو هوال بين بي صالح حفتي ما جروب تشكر صالح حفتي البيان يا زي أداره بيكاتن يا زي أداره ما جروبك تشكر بنوفي نوروز ساخو دوك آکره امیدی هنرمند دید وان هر چهار باجه رو مکر ایک اویدی گروپ تنسیق گلی بله اجدهو که نزار بزاز دشت شهاب زیرک رحمت لی بتن عبدالله زیرین گلک طارق دیوالی گلک هنرمند دیدی صلاوت وان حمیانن اجبیران بچوین او گلک بشانو قایم بین الگلمه شانو پارتین اش آکری کمال آکری یک دو گیل قلبين اش آمدی شعبان و هوای توی اش اویدی اش دو که ما برای خو گفت الزاخوجی ام مجموعه هنرمند دابین از بین ما فرچار برادر ما گفتیم بوده و مردان قاسم نوکاوی امریکا عمر محمد في السويديا موشه بولس في استراليا هری که چه عرضه که قالك هنرمند دیل قال ما شو ما جروبك شكر ما نويكره نوروز ام زاخوی موزیکش حمیات چطور بین موزیک اما برامه بی اوه دیل گلمه ستراند گوتن بس موزیک من عطلت دا سمیری کمالت دا من کمالت دا سمیری عطلت دا سیدوه صباح تنبیل دا تنبیل گلمه لت دا كاك غائب عبد الهادي نوكاوي المانيا شاودي ما قال كدو خفتي ابي تنبيل للدو بما عندك جعوت للدو عبد الرحمن محمد موسى بما دافك للدو المهم جروبك بين ام سلمان نجم بما نايل الدو يعني ام مجموعه بين ما قال كدوبي ماش فيري داس بجروب كري اما وكدي ايوزي واردواني هي بتشيك بين وقت ما داس فيشولي كري بابك جوارا بالضبط اما بابك شوارا بين يعني او ماليتون شستا دانن اما ماليت ما 45 دانن ام قاش نوانا اياس واردوان مديتن الفيستيفال كي بو عراق حميه تشكرن تقولني مهرجان ربيع عراقي تقولني مهرجان ربيع كان محافظات فارزقاية عراقي ايش بصره بقرا هنجي دوج قزابي مثل لواء ما بي محافظه ما بي زاخ ودهوك اكرا اميدي شيخ هذا حمي طبيعي مثل بينا اجي
نفي بي من قرر مودي اسماء سوري هنرمند دوبي وانا شولي هنري مذكر ما هنري رمودي نودا مثله هنري رمودي من إنودا مثله القلوانو من إنو نكات طلبت نفس صدول بيرتين طب عربي اشتراند قوتن عربي نمت قوتن من بون أواز كن أوان قوتن تمام شولي من إدارة بي وموزيك جاني تبي كدينا من إنودن أم هاتي نمثله حمي عراقات بي ماشي المطعم كم مازن أوجي خلك زاخو بي كره حجي خضري بي بيجمعوا عليا مطعم زيتونة بالمثلة أم مطعم عندي في بناتي مسترشي بي أمت فراوينا خد خوين البال بنجري وصل درجة قرت بين حمي بالخوني شالو شبكة كردينا وجلكة كردينا كتكو وشوكة وانا تقولي دوينو حمي بنجر كت قطن أي خداني قلت خدي توتين دفترة أزدار كاتم برا خد من حمي بشكت سخونة جروبك دواتي ينود بين أيوزو أردوان سترامبيش القال جروبك موسيقى سيدوا صباح زاخوي قال خوينوتي هو خير قلت خدي أمجي جروبين ونوهل مشاركة بكن في استوالي دو على كل شروق درجة من هلا مشاركة يجبكن هنجا من أيوزو أردوان ديتن شنيكو او چی سال بو صالح حفتة ونهيبي صالح حفتة ونهيبي او هر دوجی گنج بون أيوز أردوان استرون كاسيت عولي كا يناد بداري رحمة الله بتخالص خليلي بويت نويسين وعندك أواز خالص التركيبين بله خالص هدايه عندك أواز التركيبين كاك نظيري عندك بوي حاضر كريبين دينات بين شكريبين يت أردواني بس أيوزي سترون المكتبة الكتاب خانات قلتن تسترون شوي نبي هنجي شنيكا قلت أسترون جا أيوز بس مامي منه أزقل حش أيوزي تكم شبنا مولا ما قلت أجهز سترون بيجم قلت أنا بيتا تشيا وجا وقت بيجيك الكلمة هاتا فيديو وهنجا حفلة هر نقل سترون بومد قلت أنا دنجي مزوني وقت قلتي قلت كل فريتو أيوزي قلت أري والله أيوز من شويري بيبا دست سترونت أيوزي حفتي ونهي ما بوي تشكر مجموعات سترون ما بوي تشكر حتى هشتي وشاشة بله قالك التنابي رامن وك أسترون من دخازم بوي تشكر بس خو جران كنا بدا أوري تشابا ما بوي تشكر قالك ستروني دي مو تشكر من عندك موالات نشادان آخر كم مجموعة سترون من بوي إناد وبينشا سترون جيل قالوانا بو أردوان إنادن أري هنارينه ودنج سيرانا ما بوي إناد شف شف روند كابردا و ليكر بارانه ليكر ومجموعة سترون مهنجة بو أردوان إنادن من بو بجا من هردو قلتن مقوي خداوانا حتى شوين بردو لوانا خدي شو كوان دريش بله خدا جوار عظيم سيدة يعني تد جيانا خويا هنري دا طبعا تمانك دريج ام بوتاد فازن تا چند ستران نوكا حتى نوكا نويساين نويسان دينا خدي من كتابة هنا أشين بالمدى أنا شين بالضبط رقمي ستروني بالمدى يعني بس مش شاش كتابة شاش شاش كتابة كتابة أولي كانوا بي أورينا يودي بيلينا نوبي بس هالقال حسيت بكي أدبيجم بنا 1000 سترون هزار ستران أدبيجم بنا 1000 سترون 1000 سترون أقر نبن بس نيزيكي 1000 سترون ومنتين هميش آواز وهزان يتمنن سيدة يعني تتشب بما بيجيد كيش ستران يعني كيش شعرات تنويسي بهتر نافدار بو خودي خلقك بيجتن سترون خوشة أو نخوشة أز تبيجم نقول يعني أز تبين بس عالمك برهمت من حمي رازينة يعني كي قول سترون من بت تبيش سيدا والله سجى صحته تخوش نوكا بزوفي مبوي هاش سترون الدوينة يعني بزوف إيش نوكا دست بيك أخو خلقك بحسيت كتو تلفزيون تبنوا فيديو خلقك سترون شوي حاجتك بس بو مبخو نفسي يعني بو توكس بو مبخو يعني از دابارم سيچار سترونكا ایک شوانا من قواديش قوتتا لاندك از قلق دابارم ولاتي من باخچه گلا نوروز هاتي بگلو ريحان بسكتا زراون وانا كلاوت من دجمن هيلينا چيكن دايا من استنخاري بآخو بري چياي تو اگر بيسترونا سندك ستروني قل خوش من يدقوتين وخلقك حاجت كتن وبارا بترجينا توينا ومقصد ومجينا توي منا وعرضي منا وآخو منا مجي زيت وكي خلقك بزانت كو هنرمند كردوج هنرمند تين ولو بمرق فانا بيا ام حتانو كان دولتكين ام نوبه ما هرمه جي هرمه كي بتير دجمنه جي ام خوش دجمنه سريخونا وكي كاوي وخلقك ديجي دجمنه مايا
ام خو حتی نو که من شو ام زکی خو تجی بکین ام لیویا دوی خونه ویا هنری من مال ویرانه گلک پسرا متکن بیشن هنرمند کرد وکی ملت خواه وک عرد خواه وک کردستان خواه هنرمند ملت دی حمی هنرمند جیانمان جیان خوشه یعنی عندك هنرمند اقول بم دي الفيسبوك داد بينهم بيجن ماليته بي 15 مليون دولار 15 مليون دولار چاوا ندیدی او سب چاوا خو من ندیدی و جا ایک وقت من 65 ساله شغل هنری بکرد حکومت من حوالی من ملت من حزب من خلق من لما بظن من تعبیدی من نبو جو خونه دیسیه وقت بری و به من رحمت لی بتن سانه کی نخوان دور بی يعني كانت المصيبة داتونو كان كيمي الناس يوم من شو از خواندن آخو تمام نکه برای خو من برای خو کلی مثال بخو دکتر احمد صفوار بلکه تونست که پارلمانتار عراقه برای من بچی که از خود ویراد بینم یعنی من شو هایی کاری که بوی کم حتی شو درست خو تمام کرد بس من نشو درست خو تمام کنم از کلمه دنیای کردنی و میشی بیم 14 سال نفشه 10 جارت سجنا و 4 روز و 5 روز هر در بری آنات آقتانی و لیدانه و نخوشی جاره که 3 سال 4 سال چیا و ایرانی و یدیج ربع میلیونی ایرانی یعنی ترکیه باشه انسانیت از ایکمش بلکه میلیون کسی تو کی من کس گوی خونات انسانیت خوری سر کسی آگش کسی که نینه نظام عملت کرد خودی ایشالا هاری باب کس نه همه خودی هاری باب سيدا بوتشي رومانسيات يعني نفشي وقالك رومانسي بون أري يعني شرفان جيبون شركر جيبون بس يعني هي رومانسي جيبون بوتشي هدي رومانسيات الجيانة مدى نامينيد خودی از کردو اودی یک طبی فسلجه که هی فسلجه جسمیه و فکریه هیزاوانا کردو بخو برای خودی بچی که هنده دی خودی دوتن هر بسی که الگل خود سی بگره هر با بیجه و تلع بکی کرد یده سوی دبانجا کرد دبانجا را کردن دی تشتکواس را کردن شیره که درا کردن اول خود بیش تشتک غریزک ما کردوی هیت لشمه دو مدویتن اول خود دایما بیش دایما از متصالت مسرطت شمسد طب إيشين رومانسيات أرضياكي بنا أرضياكي أبديتة أرضياكي ثقافية روشنبيري زيادة رومانسيات شيء رومانسيات باقشية هدوءة راحة البال وقت بيجن هزركي هزرات تلفت وكي قولكي أو بتبحركي تو حتى بشي القلب نفسه أخو مندمج بي يعني القلب نفسه أخو القلب داروني أخو كون ببي تو بشي هزركي بكي أو توي هزري داناجع بي بينوي رومانسيات وصانه أم نظانين أم قالي كدوت آخرين أم شاريتك إكش ما ببرت رار برا خدوتي بيشكوا تابو شو برا خدوا من قالك أي كدوي كوشي سرانده أم دي شو بينا رومانسي أم بما كردا دلكي فيلويد فتن و 100 سال ديجي بين 100 سال كي يلا أم بشين يعني نبي مش رابطن الكلية جو أو جو بخوينتن وتبقى تنشنيكا بلكي بشين أم كرد ببينا ملتك خودي أم تجارة نبين شتشت خودي من حياتك وحمي في كرداتي في بوراندي وحمي مناسكن سروك مناسكن يقول مبن لا زانا ناس كيما من أبو بنا مالا كريا ومن فيسيا ومن أو كريا ومن تعبيتيا من هزرة ملتي من هزرانة تبي من سري مدابي وقت بغداد سرسترون أنا أسبرنادم خاكي منهم ابن أمنا وقام جاء عرض جرينا وبيجن والله ما بيتا كرداش بس ويسك كستوي داوي كي جالكا أو وقالك تفكي مني تشوينو كسي وقا شوان جنينة فجاء أفكار بعد استثمار هر أمخونة يصبح من ترشيح كنا تشتك أويت القلمن وأويت دنجت خدوينا من محمد يجبيك كذا بما كان جدي تجيبتن وراحت يو نفسي دلكيبن كباريز مبينشان از حاسد كم از نبو بس بحثي هنرمند الزاخو ده كم هنرمند الزاخو من يتليك دوين ودوكي بخوشي لك ودوكي جمعي دينو دي زنوتو ايكي او حمي زانت شروكي بلا قول مدبن هنرمند اكدو بقرن بس ببندجي اكدو هنرمند بس بخو فقيرن بخو خلي سرن روشنبير هنرمند تبتني وشوفي في حكمتي جلوان كسابتن ما مصطابتن الفقيرة بتن
نه اوانه گندل دیارن جوری مولا خوده هیوی دارمش خوده اف تعب و زحمتا خلقه که گلک هری که ترکا خدا تعب دیتی و زحمت دیتی و نخوشی دیتی و دربدری دیتی و برس و ترس و قطان دیتی بتبر چاوه گلکا دا کردستان هم ابسر بکبه چونکه به خونک منه بلکه ایش اساق از آلا کردستانی ببینم یا دولتی بله صلابت میشه بو هر کسی که نه گلدنگه ما ببر چاوه وانا اکوی کم ماچید کم هر کرده کل چه قلات که بد بس من منی و مخوات نوا بزا خستستری من ست چاوه ما مستاد دوباره سپاس بوده بینر هجا بوی آیام هاتون دوماری کاوه خلکی حتی امو هینو خلکه کاری تر بمینی انشاءالله بختار